برئيس قاسم فرات سروكي كوملا الشيخ سعيد كو دهمان دمدان نبي الشيخ سعيد رحمتيه جا انقره ميواني مايا برئيس قاسم ايوار باش هم بخيراتن اون في هلوستاوي برپرسه جهپهی چاوا دبینن روجباش بواسطه و جهمو جواکا کرد را جبهداران را سلام و ریزی خود بیشم و جبو کتکار رودا بیراجی و سپاسی خود کم و بی مثلا مهم آنی روجره بله معلسف او بویرین نباش هر وقت درد کفن پیشی آمد چو گاواکو دربار جواکا کرد را آن جه طرف دستهلتدار کردان آن جه طرف دنیای گاوین معقول بین آویتن گاوین کو جبو پیواجوا کردان ده مثلا آشتی دا چاره سر به آویتنی تشتی نوها درد کبن یعنی اوانا جه طرف قوت و شرطی دا گلادیوی دا و آمجی کمالیستین کو بونه مزمین درجه نخوشی دا آن نجات پرستی کو devşirme dibêjin yani ji nejatin ji netewin cida anî nekirine piyayê xwe şer û da û xirabiyê di terefê wan de heqaretê wiha li me tên kirin bes ev van heqaretana qebûl nakin bi tu jîweyekî û mes'ûlê van tiştan jî serokê partiyan e partiyê ku nika li Tirkiyeyê weka CHP û partiyên dinan evanan mes'ûl û hukukê Kurdan her waxtê kirine bine negê xwe dipelêxin û bi viyajî tetmîn nabin radibin heqaretan li me dikin û li cangoriyên me li birûmetên me di Şêx Saîd Efendî da li temamê Kurdan heqaretê dikin evana tiştên qebîhin me di dadê da dawa vekiriye lê belê dengê me pir naçe محکمه و حقوقی که ام تعقیب دکن وانات برسیوا منادن به تشیوه کی باش برس قاسم جبلی و وک مالبات یانجی وک کومله حق کیه کو پیرابه حق بپرسه لسروی حقارته لگور من تمام جواکا کرد مخاطبه بیتشتیه چه حزب وان دبن چه یکینی وان دبن چه حقوق شناس دبن yani demek ki hukuku herkesi heyet bir meselede müdahil be. O yani bepirse em dipirsin. Em biseri xeteneci nabe demek ki civaka Kürt u karvedestin Kürdan, partiyen Kürdan, hizbin Kürdan bir mesele protesto bıkın. Yani evya ne ahlak, evya ne işe. Gavin başlayan avetin em dixwazin ku du dünyayê da û di rojhelata navîn da Kürt werin astekî û bibin sebebê aşîtiya navbixwe û aşîtiya rojhelata navîn lê belê vana qûwetên Gladioyê qûwetên şerê ku veşartînê adiyan û vana dixwazin tevlihevî çê bikin yani eviya provokasyonekî ye û divê ku em jî li van servê tiştê hesas bin û aliyê muxalif jî yani veya muxatebê me û desthilatdarên me divê evana jî eger dixwazin gavên baş bavêjin û fırsatê nedin wan provokatoran û em bi eqil û bi sebir em müdahale dikin di hukukê da em takîb dikin wexta ku kêsa me were jî her wextê jî em hazir ku vî hesabê jî bipirsin em dipirsin jî yani daxwaza me ev e ku karvedestên Kurdan yekîniyên Kurd û di vî meselê da bêdeng nebînin ev ya hekaretek di Şêx Saîd Efendî li temamê Kurdan li gorî we armanca van hekaretan divê demê da çi ye ku hûn zanin li Tirkiyê niha pêvajûyek heye di navbera meselan Kurdan yan jî bêjin rêberê girtiye PKK ji bo danîna çekan li gel dewletê divê wextê da ev hekarete têkirin armanc jê çi ye li gorî we yani armanc ne hekarete ku dilê me bêjin armanca wan ev e ku ev gavê ku tên avêtin û vana şêlû bikin provokasyonê çê bikin û di nava Kurd û nejatperestên Tirkan û Kurdên
کو آشتی خوازن دناوا وانا دا تشتکی تازه به حضوری کی در بخینن مسئله افغاوی کو تی آویتنه جبو تمام کردان دا 4 پرده پرچه کردستانی داشتی گاوین مثبت دینی آویتن ویا ان که حساب مثبت دین کرن ام نزان حتی کجان آسیه بشه لی ایروش ام دبینن کو دل دنیای جی داخواز دنیای جی داخواز دسلاتار کردان جی به تایبت باکور دا دخوازن هن گاوان باوشن یکی وکی دولت باخچلی و نجات پرسته کی قدیمه و دوید مسئله دا پسپوره دا مسئله نجات پرستی دا و او داخی اگر هن تشتین مثبت بین گوتنه demek kuvveteki beşarti heye Gladio و شرخواز و جبونا منفعتن کوی شخصی و جبو خرابی و پیسیان وانا دکن ارتی دبی کو ام حساس باش ده همبر دا او حساسیت چیه هون دبیجن کو دوی ام همبر دا حساس دوی کرد جواکا کردی لهمبری وان تشتین کو ولناف لیکر درخستنا پروفاکسیونان چه بکن؟ بله يعني بعقل بسبر ام تفبقرن ام مسألة قر نكن توج نكن ام جبو سربخاتي كي برومات جه تمام كرد 4 برچه كردستاني را ام چواد كارم بدست بخينن دبيكو ام لسرفيان حسابي خود چي بكن يعني برومات اگر سرفرازي كي هبت مدى برومات آشتي كي برومات ورا آوا کرنه وخصوصا ایروز روجاوا بیه سمبولا 4 پرچه کردستانه دبی کو ام جبو حضورا و سرکفتنا روجاوا و 4 پرچه کردستانه پرچه کردستانه دنه ام باستشاره بحساب بعقل بصبر ام تفکرن از بخواه یاد خوازم یعنی دلی من بیشیجی ام دبیجن ام بحساب بن باستشاره بن به هفرات اکیلیبره هبه مرد جارنا نزانه دشر دا هم فایده yani zaman شر جارنا خیر دردی که ممکنه جوی پیسی هانی کوانا داویجن مف قریجی آکو دکن جویان دا جی خیره کی چی ببه جواکا کرد دا حساس بن دا بحساب بن yani evçiye İroş diradı bir van kısana derdikini ortaya demek ya kuvveteki xarab heye ya kuvveteki ve şerti tukaze bir mesele şeru bike tukaze şerru doz bedome em devi kul hember gan hazır bin u beseber bin yani kurt halkı bir velatine hakkın وتشاكو قرآن جيد بيجي إذا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا باطل مطلق روجكي اوي بچه و 100 سال کردان بدل دایه mücadele kiriye çıl Rojava, çıl Başur, çıl Bakur, çıl للروجهلات و بدل aviş evi bigre eviya mutlaka em natasın. Bres Qasım zanın İnna Allah ma'ana. Hend partiyen dünyen mesela İslami hana yani tam İslami hana AK Parti jî di nav da çima wan nikariye hatanaha برفانیه دبر شیخ سعید دا بکن یان قنا بج مالبات ویرا بجن گوره شیخ سعید و لفره عزیزی من دزانی شیخ سعید افندی و ریحوالوی daha راستی سرهلدان 1925 ده تمام 4 پرچه کردستانی دا سمبوله چبرکو به شکل کی فرمی دن باکور دا کرد هاتبون انکار کردن 1924 دا به قانون و زاگون این خواه گوتن کرد دنن یک ملته که هی زمانه که هی ترکه او جی ترکن و شیخ سعیدی به شکلی که فرمی رابو گونا امهنه عردگاریا مهه و عرف و عایدت مهنه عایدیت مهنه و هم دخوازم به عرف و عایدیت خواه جیانا خواه بدومینن اویا بیه سمبول 200 سالی دا جی به طب امپریال دنیای کردان کرنه و ذخیره برجواندی خواه آبوریه یا ایرو دنیا هاتی آسته که دنیا دزانه بله دنیا دزانه که به کردان به حضور کردان در ناو روشهلات ناوین دا تو تشتکی چاره سر ناوه
اویا نه حساب اک پارتی و اک محپیه اویا پروژه دنیاییه و دنیا دخوازه جو دیسان برجواندی خوی آبوری پیش روژی دخوازه که کرد ور نقطه که اویا حقه که خوزاییه و امیدوارم که کرد بونه خودان عقل و تجربه وان پرن بدلی خود پردانه و ام دبیجن ان الله معنا ام ناطرسن خدای تعالی ان شاء الله نصرتي بده ملت کرد و دچار پرچه انداشی ان شاء الله سر ما چه بسکنه ام حاضر نکو فداکاری بکن گلک سپاس برئیس قاسم فرات سروکی کملا الشيخ سعید و نوی الشيخ سعید پیران تبوی میوان روداوی ایوارت خوش ایوارم وشی باش شبو همان پرچه کردستانی هم سرفرازی دخوازن حضور دخوازن و سر بخوابونه کی برومت دخوازن هم ببینن خیر خوشید گلک سپاس هر هبی